to you. Welcome to Asake Online. My name is Zenzele Ndebele, and this is the Breakfast Club, a show where we talk about politics, current affairs, and many other issues that are happening in our communities. You are free to get in touch with us. Tell us what is going on in your area. We can visit your projects and all the things that are happening. Today in the program, we are talking politics, of course, because we are just 2 months or 3 months to the next election, that is around August or end of July 2023, somewhere there. And it's the time where we choose leaders, we choose new MPs, new councillors, and you have to play your role as a citizen to go and vote. So today in the program, we'll be talking to Chief Bekezela Nyathi. He is the Vice President of the United African National Council, abaneng bayazi ngokuthi UANC. So ngathi iphathi kaMzorewa nyame ngeke wrong. Uyabulungile kakhulu. Yeah, so abaneng bayazi ngoBishop Mzorewa. So I want to talk to Nyathi today. Sizwe ukuthi bona so far what have they done? Are they contesting these elections? What have they been doing? Are they still in existence? But the fact that he's here, that means the party is still well and alive. Welcome to the program. Thank you so much. Ngiyabonga Baba Ndebele ukungemukela lapha ekhaya. Ikadike ngibingelele iZimbabwe yonke, ngibingelela kadike labangaphandle abalandeli balolu hlelo, ngisithi kini salibonani lonke lapha likhona, ngibonga uba lawe namhlanje. So Chief wakusitshele ngamafitshane ukuthi uBekezela ngubani, ngapho nguChief, ngapho nguNyathi. Yeah, akungani introduce kancane ngokugcweleyo. Ngiyabonga. Thank you so much. Mina igama lami nginguChief Bekezela Bhekimpi Nyathi. Ngokuzalwa ngiphuma eNyathi endaweni okuthiwa iKopa, kusebubi, that is Ndebele North Province, lapha engizelwe khona okulenkaba yami khona. Ngafunda khona primary school yami eMchede, ngayafunda ke primary school yami again eMhlangene, lapha ngifunde khona ngayafunda lase mission eNyathi. Yes, so when as a politics lazy uqaliseni nisuku vice president nje. You don't look that old. Yes, ngiyabonga ngumbuzo omuhle lo Baba Ndebele. Ekukhuleni kwami ngisesemncane from a crash laphana eMchede ku4 Avenue, okuyindawo engikhonzileyo kakhulu. Ngisithi bayethe bantu beNyathi, bantu beKopa ngoba lingikholisile. Ngisesemncane ngiqalise vele ukuba yimbongi crash, ngisenza izimanga ngiwina crash. Ngivele ngabonisa leadership ngisesemncane primary, angikhuluma emhlangeni izikolo zonke ku district bezikwazi ukuthi nxa siyamelana lemhlangeni izihlangana lami. UBekezela umfoka Nyathi unguye unangu ngayisuye, ungoqa umnyama wamafusi, umuntu bembona bethi kayisuye kade nguye. Ngikhule ngilodumo ngisenza imbongi hachi kancane, ngiwina ngisenza ezibukwayo laphana ekhaya ekadike lase high school. Ngikwenzile to an extent ukuthi ke lasesigabeni in general iKopa leyana ngiphakamisile vele ngisesemncane, ngiwinela kuma projects, kuma competitions kwamanye ama district. Ngikwenzile kwacaca, ngithole esibhorane okunathwa kuso amanzi ku4 Avenue, locingo lwangikhona iproject. Konke lokho ngikwenzile less than 15 years, ngibonisa leadership kumbe ukucontribute towards community yami lapha engibuya khona. So UANC le wasuyibona ngaphi ngoba nasiyazi iphathi kaMzorewa phela kuna abo 80 something khona. How did you end up there? Thank you so much. Ngakhula njengejaha lonke elizama ukuziphilisa, ngiyasebenza eBotswana 7 years, ngasebenza eSouth Africa 10 years. I came back, nxa ngibuya lapha ngagcotshwa spiritually ukuba yinduna. I worked with Mike Moyo, ngasebenza laye okwesikhatshanyana almost 4 years. Then I moved on from there. So ngagcotshwa nguMike.
yimi engisebenzelayo uMike as a spiritual advisor. Yes, you can put it that way, but anyway it's a topic for another day. Kodwa ngisebenzile laye kuhle isisandla esamgcobayo uMike ukuthi ke abe ngumambo spiritual appointed ngisebenzelayo. So nxa usithi spiritual appointed lapho ubukhuluma ngani? Umbuzo omuhle lo Mr Ndebele. Zimbabwe is a spiritual country. Ilizwe ledlozi, ilizwe lemimoya, ilizwe lomoya. Sikhokhelwa lidlozi lehlabathi okuyilo elangiqophayo mina elangigcobayo. Ikati ke ezinye inyoka zelizwe ngesintu nxa ngibeka njalo ngisithi inyoka sengikhuluma ngedlozi ezelizwe izikhuluma kimi eziyizo eza identify again uMike Moyo as mambo engisebenzelayo for 4 years sesihamba sangaboni ngasolinye to an extent ukuthi sicine sisehlukana ngisuka kuye wasala laye eqhubeka nxa ukuthi eqhubeka but ke from there ngajoyina iFreeZim Congress party ngibe laphana ngaba ngo national chairman again weFreeZim party ngayiqhuba layo to an extent ukuthi ke ngacina sengicross over kuvele it's common in politics whereby ama politicians ayasuka kule party angene kule depending ukuthi ke kusebenze kanjani kumbe isikhathi bani. So ke lami ngicine sengingene ngapha kumzorewa ngafika ngasebenza ekusebenzeni kwami nga-electwa laphana njengo vice president we-UANC lapho engikhona manje. So khathesi upresident weparty umbani umsekelayo wena? Iparty engikuyo engimelayo iUnited African National Council iparty endala kakhulu ngenye yamaparty okuqala kuleli lizwe lamatshe kumbe iZimbabwe. Siwabonile amaparty amaningi ngitsho izaphu ngitsho izano layo iphumile khona phakathi ku-UANC ngalezana zikhathi ngabo 72 ifonywa ibikhokhelwa kumbe ke ngubaba obesazakala kakhulu ngegama lokuthi Reverend Bishop Abel Mzorewa okuthengwa 79 khethwa waba ngu-prime minister kumbe waba nguye umholi we-UANC. So iyiparty eyazakala kakhulu ngaye uBishop Abel Mzorewa. But 2017 after eseshonile ubaba Abel Bishop Mzorewa, may his soul rest in peace, siyabonga indima enkulu ayidlalayo senza kumbeke esima simbonile ngo79 laphana kuyiwa ku Lancaster House kuma negotiations. He was the main behind ama peace talks lawana usebenzile hachimbijana wama ekhipha abelungu incindezelo ebesilayo yabamhlophe kaSmith. We all know the story. Wama ekhipha ama detainees ibiyindoda ebithanda ukuthula, uniting the people, uniting the nation. Indima yakhe uyidlalile futhi kuhle. Then ke ushoneke ngo 2010 unfortunately. Then 2017 iparty yavuselelwa kuyike kwabamba indoda ebesilayo laphana uNesbet. Unfortunately is late again. Then wasokusiba le Congress wasokukhethwa ke umfowabo uReverend Dr. Gwenyayi Mzorewa, our current president, nguye esilaye okwamanje. Yeah, so there is always, I mean, it's good that you sneak in body. There's always for, I mean, young people. Ngasibala ngumzorewa besibala nyenye UANC. There's always an association with the party ayithengisa kumbe isebenza namakhiwa, and I'm sure you've met that or you've heard that now. So how do you then move from that stigma when you're going forward from 2017? Which I know we are new, although the roads get old, but we stand for something different. Yes, ngiyabonga, you have raised that question, Mr. Ndebele. Yindaba ekhulunywayo, yindaba ekhona, ngeke sikubalekele lokho ukuthi kuyakhulunywa, but ngicela ukuthi ngicacise kubantu bakithi beZimbabwe, ngicacise emhlabeni ukuthi ke it was just a propaganda. Kwakungamanga. Mind you, ekuphumeni kwakhe laphana ngo79 uMzorewa, he was a threat angisho to i-regime liyana eyayisingena. Ngikhuluma ngomuntu ofana lo Mgabe, to make sure
Mugabe ukuthi akukhulumayo ngomzorewa kuyacicha igama lakhe ngoba laye phela wayesezama ukuthi azakhele kumbe wazakhela umbuso phezulu kaMzorewa kodwa kungasoqiniso konke lokho ayekukhuluma ukuthi ke wathengisa. Alright, umuntu othengisayo uthengisa njani enekhulula abantwana benhlabathi bebotshiwe ebakhipha emajele? My own father ubese wawa prison lapha ebotshiwe gwetshiwe nguSmith. uMzorewa stood, i-team kaMzorewa, ama-lawyers kaMzorewa stood ahamba ayabakhulumela bonke abantu ababebotshiwe laphana bakhutshwa, including my father. Angitsho ke so ke akukho ukuthini wathengisa, bekuzanywa ukuthi ke angaphakami angavuki ngoba befuna ukuthi bengene ngendlela abangena ngayo okwakungasoqiniso konke lokhu wathengisa. So the new party now, or it's not new as such, but they need maybe the rebranded. What does it stand for? Yes, sikhokhelwa ngumongameli oqeqeshekileyo kakhulu ubaba uGwenyayi, Dr. Gwenyayi Mzorewa. He has been working in America, ube unguprofessor, he's a learned man and indoda smart kakhulu ekhaliphile elombono obanzi when it comes to solving inkinga isilazo zeZimbabwe. Wesikhuluma ngomuntu ongumfowabo kaMzorewa. So ngamanye amagama ongumfowabo kaBishop Mzorewa, ngamanye amagama, we want to finish what we started in 79. Mayindu sibe ku power, sibe ku government lapha for only 8 months. Kunengi esakwenzayo nge 8 months siku power, sinikile abantu izindlu silobufakazi lakho eHarare, ngisho lakhonapha koBulawayo lizibonile izindlu kuboLuveve kuboLobhengula kubonjube izindlu eziningi. Lamanje abantu ungababuza bakutshela ukuthi sihleze ezindlini zikaMzorewa. Ama-teacher baphiwa uholo olumangalisayo, bathola izimota, impilo yatshintsha nge 8 months. Alright, nxa ukuthi ke iUANC yatshintsha impilo nge 8 months, khathesi isithi sengiphendukile yadzoka. Sitsho njalo nxa sitshela abantu sithi the UANC yadzoka isiphendukile, isizayenzani nge5 years kumbe nge10 years kumbe nge15 years siku power. So ke ya kunengi esikuqoketheyo esifuna ukuthi sikuqedelele ngoba kwaqala ngo79. Yeah, someone would argue the party that is there was there in 1979 is completely different from the party ekhona ates. Are you and circumstances have changed. Then economy now everything has changed. In terms of looking at the party and even Abantu and the economy, what is it that you're bringing that is new? Siqukethe okuhle esikuthweleyo silibandla le the UANC kunzima. Sikhangelele ukuthi umkhonomi lo sizawutshintsha ngenye indlela eyisimanga ngesikhatshanyana njani. Leli lizwe linothile kakhulu, ilizwe leZimbabwe lilomnotho omangalisayo. I'm from Bubi eNyathi laphana nxa ngikhula kumbe ngendlela okwenzakala ngayo ngakhona sikhuluma nge7 biggest gold mines zemathebeleleni bezeZimbabwe sisebubi lapha engibuya khona. Angitsho kodwa ubususiza ubuhlungu nxa uhamba phezulu kaNkayi Road ongasekhoyo totally, uhamba phezulu komgwaqo onjana ubusuzibuza right umnotho webubi kumbe umnotho weZimbabwe uyangaphi. Angitsho so sikhangelele ukuthi umnotho usetshenziswe kahle ngesimo esiza benefita wonke umuntu wakuleli ilizwe. Silohlelo esilalo siyinhlanganiso iparty esemthethweni ele constitution ele manifesto wonke siza kulandela constitutionally ukuthi ke izimali zelizwe zichithizeke kuhle according to all the departments esilawo kuleli lizwe kumpila kahle. Angitsho kweze healthy siyangena laphana abantu kumele beyelatshwa mahala ezibhedlela ungakhiphi senti uthole ibedding udoctor yonke medication uyithole, hayi ukuthi ukhiphe imali usiya latshwa wona ugula uyayithathaphi into enjalo. Ezikolweni abantwana sikhangela ukuthi abantwana befunde for free
bengabhadali isenti kulezi izikolo zeZimbabwe. Wonke umntwana abe le access to education. Sikhangelele ukuthi abantu bethole isimo sokuhambisa i-transport. Angisho kathesi siyaphalana emarekini lapha emateksini kuma Honda Fit fica abantu bengu-12 which is very dangerous. Angisho and at the same time it's very risky. Sikhangela ukuthi transport system siyitshintshe sibe sesikhangela again i-corruption eyiwe ebulala ilizwe lethu leZimbabwe. We want to do away with corruption. Bonke abantu aba-corrupt. I-government kaMzorewa ithi bona no, laba bantu aba-corrupt asibabekeni eceleni singabafaki, asivumelani le corruption. Kube sokusithi ke thina abadala over 65 years kuyahawulisa indlela abahlupheka ngayo lapha abadala kabaphiwe something impilo inzima sonke siyakubona kuyenzakala kwamanye amazwe phandle, but why not us? Angisho izinto ezinjengazonzena sibuya lazo sibisa inguquko kubantu baseZimbabwe. Alright, abantu bahlezi ezindlini, abanye balamaplazi abalamalisi, angisho baphiwa ama-99 year lease. Really umuntu ngamphi 99 year lease engafa, abantwana bakhe basabhenefit, izihlobo zakhe asabhenefit. So thina njengohulumeni ka-UANC sithi ke wonke umuntu o-one indlu kumbe iplazi for the past 15 years ulelungelo lokuthi ke anjani aphiwe ilease ayione. Sesenzela ukuthi ke uNyathi Junior abantu abami bebekwazi babe le access to ilifa lami kumbe ilifa labo babamkhulu. Angisho ke sibe sesihlala phansi futhi kule ndaba ehluphayo eMathebeleland yona le eyegugurahunde which is a wound engazange iphelele elokhe ifutha ebantwini basemathebeleland. Angisho ke ngikhuluma from experience ngoba ngubonile lokho, noma nganisesemfitshana amehlo ami engakaboni sisi. Ubaba wami ucishe wabulawa ngile 3 years. Istory senzakala phana bathi isimanga I had to jump out of ibhavu umama engigezisa sokufikile abebutho legugurahunde befuna ukubulala ubaba. Ngiyeqa ngagijima ngamhaga ngamgona ngamvikela lwana umuntu emkhombe ngesibhamu wabuyela emuva wathi lidlozi lakho leli. Angisho ke so ke somehow inhlungu lezi yana zikhona. I'm also affected nginje lami ngizelwe ngo-8 you are also affected. Abadala labantu abama-70s 60s they are affected. Angisho iMathebeleland is affected. Alright, thina njengebandla le-UANC sithi thina sizahlala phansi singangena kuhulumeni, of course sesiyi-government, kube khona i-compensation, izimali to compensate families, abantu abathintekayo kulobo buhlungu. Abantu manje nxa babuza abalama-birth certificate abalama-IDs bachelwa izindlu into zachelwa phakathi, akula muntu olendaba lakho. Lokho kuthiwa kuyakhulunywa kuzube nini. Thina we are coming with a solution ukuthi no, these people must be compensated and kasibuyele emuva kasihleki ngakho. The minute siba ku-power we are compensating everyone othintekileyo somehow kugugurahunde. Yeah, we are about 2 months or so, maybe 3 figures towards elections, and you already said this is a very contested elections. How prepared are you in terms of contesting our constituencies? About 210 of them. Very much prepared, Mr. Ndebele. The UANC sikhangela ukuthi sifield all the MPs, 210 MPs, countrywide senators and councillors. Thina esikwenzayo asifani njengamanye ama-political parties, I don't want to mention names. Sizababhadalela abantu bethu, sizababhadalela ama-MPs imali efunakalayo kuhulumeni ukuthi ke beregister. Sizababhadalela ama-councillors, sizababhadalela ama-senators. So ke sithi ke kubantu bakithi baseZimbabwe lisethembe, buyanini ngobunengi benu ngoba awukhiphi cent. Ama-posters siyakuprintela, ama-flyers siyakunika, ama-t-shirts eparty wesi siyayikhipha imali edingakalayo. So awula cost esikudingayo kuwe ukuthi ke uhlanyele ilizwi
the UANC uwenze ama structures ku constituency yakho kumbe ku ward yakho, the rest will follow? I'm just hoping that you're not politicking here, because this is a serious issue, and you are promising a lot of things. Okay. Election is very expensive, and they're talking about. We're talking about maybe presidential voting 10,000 or 20,000, and then you talk about 210 MPs, about over 1,000 councillors, and talking about posters. And this is a party that is not that old, and your visibility right now is not. Do you have the money that you're talking about? This is an old party. Sikhuluma ngomzorewa lapha. Umzorewa is a brand. Umzorewa has been in power for 8 months. Sikhuluma ngomzorewa, and asonto entsha ukuthi sihlanganele lento efana naleyi. Sihlale phansi siyipresidium sa understand uhlupho abantu baseZimbabwe abahlanganena lalo. Sikhuluma ngabantu kumele bebe ngama MPs and save the people. Abangela mali abangasebenziyo uyayithatha ngaphi umuntu $1,000 kumbe $20,000 kumbe $200 ukuthi register representing his community, his constituency, his people. So sesikubona ukuthi no, ukuze kulunge abantu babe represented parliament, thina we are going to pay for them. So ke ungabhala phansi laba abafuna uba ngabo MP bangifonele, ngingabanikeza inamba yami ukwenzela ukuthi abantu babe ngazi. Ngiyatholakala mina ku 077 876 2538. Chief Nyathi, the Vice President. Call me unjele ukuthi mina MP ngifisa ukuba ngu-MP endaweni enje. I will reach to you. Ngihlanganise laba kuleyo department silo SG, iphathi ele-structure, iphathi elomgogodla, iphathi ephilayo, aso party entsha when it comes to politics. So if there's something that I find interesting. Yes. It's 2 months towards elections. You're still looking for my MPs. Are you going to find them before the nomination? Yes, engakutsho ke Mr Ndebele ukuthi ke sesikhavile ilizwe lonke, enzama ukukutsho ukuthi ke yes sesekhona ezinye indawo ama ward ama constituency whereby ufica ukuthi besingakabi le right candidate, ngoba umuntu ukhethwa ngabantu, inkokheli iphuma ebantwini. We believe in that ukuthi ke nxa ubuya kimi esigabeni sami ngilabantu abangaziyo imisebenzi yami njengoba ngichilo ukuthi ekukhuleni kwami ngikhule ngisenzani kithi eKopa. Angitsho asonto efihlayo, asonto embi. Wonke umuntu wasebubi waseNyathi uyamazi uBekezela umfoka nguye. Ungafika laphana uthi ke ngidinga umntaka nguye uBekezela imbongi uChief Nyathi, noma sikhathi bani bakubisa ngikhaya. Angitsho ngemsebenzi emihle engiyenzileyo njalo lokho nginxusa futhi angimanga ukusebenza ngoba kule community projects eziqhubekayo laphana kulabo chairman labantu abafana njengabo Jama Mpofu, oBudvu, Night, Noctula, sile community projects eziqhubeka elokhu ngingxenye yazo. Silabo Sobhuku, good people, sweet people abafana njengoHlabangani uThabani, abalokhu bephakamisa isigaba. So ke ngingumuntu ekuthini ke lami lokho ngiyingxenye part and parcel of the community, elokhu futhi ngimemeza masifuna ukufaka amanzi lapha angitsho eKopa abantu bahakojoza. That is old fashion. Asifake nama solar, ngiyacela ukuthi abakhona abangangi-assista benginika ama solar panels, sifake ama jojo, abantu bavula amanzi eKopa, wonke umuzi uthola amanzi laphana sileBhebhe family. Babe kwenzile, why not us, why not now? So ke izinto ezinjengazona lezo siyanxusa abantu abafisa ukuthi bebe ingxenye yethu, sisebenze labo silibandla beside the project le engikhuluma ngayo eKopa engizayiphakamisa vele. So wena njengo VP ke come election time ucontesta ngaphi? Inkaba yami iseKopa, inkaba yami iseNyathi, isebubi. Lapha engizakuma khona njengo aspiring MP webubi, njalo ngicela abantu bakithi ukubana bengivotele ukuze ngilungise ibubi yethu, ngilungise iNyathi yethu, ngilungise iKopa yethu, ngiqedelele lami umsebenzi engawuqalisayo ngisakhula emajini. Nxa uwinela isigaba kulabo 12-15 years, what does that mean? Kunengi lami ngikukhangela ukuthi isigaba sakithi sinjani, sikuthole wesingingu vice president. IsiNdebele sithi wonke umuntu udonselana ingubo kuye. Ngikhangelele eMathebeleland
angisakhangelanga kumbe ikopa kumbe ibubi kuphela emahlabathini maqaqeni eThekwini eQueen's lapha engibuya khona lapha engazakala khona kubo Siganda kubo Lonely kuNkosikazi iNyathi is huge angitsho ke but sengikhangelele iMathebele land as a region iMathebele land has been left out Mr Ndebele manengi ama projects aqalisayo kwa river water projects ngoChangani lamanje lokho amanzi singakatholi koBulawayo iBulawayo iyomile compared to other provinces kuleli lizwe kakhulu eMashonaland so ngikhangela ukuthi njengo vice president ophuma eMathebeleland ngiyiphakamise iMathebeleland yikho nginxusa abantu bakithi baseMathebeleland ukuthi ke nanti thuba lokuthi ke siyivoteleni the UANC ekagwenyayi Mzorewa upresident wethu wenhlanganiso lama MPs ethu wonke kuma constituencies esikuwo esikhona lama councillors ethu wonke kawavotelwe ngilapha ngisiza ubuhlungu njengenzalo yeMathebeleland nxa ngikhangele iMathebeleland isele emuva ngendlela eyiyo yona khathesi kuyangilimaza njengomntwana kumbe njengenzalo yakulendawo. Yeah, I know almost every political party wants power. And they've been talk about the challenges in Zimbabwe, which everyone wants to contest and political parties don't want to work together. So Lina, if you tried to talk to amanye political parties to form coalitions or Zenzele rabanye, so that Linga 17 and end up not losing all of you? It's a good question. Yes, sike sakwenza ukuthi sizama ukuthi sihlale phansi sibonisane lamanye amadoda ukuthi singahlangana kanjani sisebenze ndawonye ufica ukuthi ke umbono abalayo kumbe imbono esilayo thina ihamba ihluke okwenza ukuthi kuhambe kube lengqinamba somewhere there but ke thina siliqembu elikhululekileyo kakhulu the UANC ikhululekile sile constitution angitsho ke sile manifesto kule constitution yelizwe angitsho we are expecting ukuthi nxa ekhona kumbe ufuna ukusebenzisana lathi somehow kumele kube ngabantu abalandela behloniphe umthetho wesikelo welizwe eZimbabwe angitsho ke sikhangelele abantu abahloniphayo not abantu abathukanayo not abantu abadivide abantu we are not tribalist mind you this is a national party ikhona ilizwe lonke ayehlukanisi bantu ngolimi ngomhlobo ngendawo kumbe ngeculture angitsho ukuthi hayi lo ngumndebele kahlale ngapha lo ngumshona kahlale ngapha thina the UANC sithi ke singabantu banye singamaZimbabwe sonke asikwazi ukwehlukanisana ngembala kumbe ngendawo so ke abafuna ukusebenza lathi ababe ngabantu abaqotho kube ngabantu abahloniphayo you must respect elders uhloniphe usiko umuntu ngiyake ngizwe esikhathini eziningi to be short abanye angifuna ukumeshina amagama bethuka thina sithi ubani kaye ngale ubani kaye ngale uza kuthi ubani kaye ngale njani ngikubeke nje ba yamashona kahlale ngale amandebele kahlale ngapha which is very wrong thina siyi the UANC kuyasethusa lokho ngoba iparty lay ngeye unity thina sithi unity power runyararo peace ukubambana ukuthula yinto esiqhubeka phambili siza kuthi thina abakhuluma ulimi oluthile kumbe abakhuluma isishona behlale ngale kaChangane kumbe behlale ngale kaSanyathi sikwenza njani why list Njelele iseMathebeleland ngikhuluma ngendawo esemadojeni la why list Kami iseMathebeleland why list Tanangombe iseMathebeleland why list Intaba zikaMambo ziseNyathi why list Great Zimbabwe ila angisho ngikhuluma ngama spiritual center powers zelizwe lamatshe kumbe leZimbabwe angitsho so thina nxa sithi abakhuluma isishona sibafuni ngapha abahlale ngale bazabuya bezothethela njani khona yona le indawo le indawo egoqela wonke umuntu oyenzalo yaleli lizwe lamatshe so thina we are here to unite people not to divide the Zimbabweans. Hayi ngiyakuzwa Vice President I like the passion and the energy. Yeah, we election so Vice much. President who yes. Come and observe what will come. So are you going to do rallies or you have a different? How are you going to campaign? Towards elections?
Yes, ama-campaigns sizawenza okwamanje kusavaliwe upresident Mnangagwa akaka-announce even though kulama-speculations ukuthi sometime July or August asikatholi i-date. So the minute announcer ukuthi ama-campaigns azaba khona mhla kabani, lokho kuzasenza ukuthi-ke siphume lathi sigcwale ilizwe njengawo wonke ama-political parties. Sizahamba singena kuma-provinces sicampaigna siphakamisa ama-aspiring MPs ethu. I will do a rally. I'm from Bupi, I'm from Nyathi, ngivele Kopa. Definitely as the vice president, one of the biggest rallies ziyabe zisekopa ku-11 esiboraneni. Ngi-invite wonke umuntu lawe Mr. Awuthe uyimbongi, so ngiyakubona ke ukhuluma kwakho ukuthi i-politics lembongi into ezimpilo ezithiyene. Not really. Imbongi ngumuntu ohayayo, ngumuntu ophasa message, angitsho in a poetic way, in a poetic manner, playing with words, angitsho. So ke lami ke ngikhule nginjalo, ngiyabhala ama poems, ngiyazibongela futhi ngibonge lawe ngikubongele. So ke ngibona ngazathi ke at the end of the day, they are also politicians, but yabona ngoba ungananzelela silama poets, ama poems amanye akhuluma ngepolitics. Angitsho ke sibe sesifanisela abantu abafana njengabo Martin Luther King. Angitsho Martin Luther King Jr., yasazi his famous speech, I have a dream. Angitsho ke. So ke you can pick ama elements awe poet. Angitsho ke in such people with okay, lo muntu ngamanye amagama, yes, even though he was a preacher, a powerful speaker, wayengaba yi-poet serious. Angitsho. So ke yeah, ngibona ngani politics le poet it's just one and the same. We can't separate the two. So sesicina lapha ke njengomuntu ozabe e-campaign ebubi, wena ngathi kuwe give people the reason why they should vote for you. Kuyini okumele ukuthi ongenza bebavotele, kuyini obathembisa khona? Bantu basebubi, yimi umntanenu uChief Bekezela Bhekimpi Nyathi, uVice President we-the UANC ekamzorewa. Sengikhona bantu bakithi, liyakwazi engikwenzileyo ngikhula, ngisenza izimanga, ngiphakamisa indawo yakithi ibubi, ngiphakamisa igama leNyathi, ngiphakamisa igama leMatabeleland. Ngiyalicela, ngiyalinxusa ukubana lingethembe, lingivotele, ngingene ngiye eParliament, ngilungise ibubi yethu. Okokuqala, umgwaqo asilawo totally. Inkayi road yafa kudala, vele kakulandlela, izingozi, abantu bayaphela, ama-bridge siyakonke lokho siyakwazi. Indlala ibhokile ebubi, asilazikolo, silesibhedlela esiyi-1, iNyathi hospital engazalwa kuyo lakathesi, lokhe kunjalo, akutshintshanga lutho, kakulamithi, kakulani, akulamanzi. Ngikhuluma kulabanye abantu lamanje lokho besanatha lezinyamazana emaklebhini achiya ngabelungu. Konke lokho ngifuna ukuthi ngikuqede ngokugebha izibhorane ibubi yonke abantu bethola amanzi, ngokwakha ama-clinics endaweni ezintsha. Ibubi sikhulile, sesilama resettlements. Zonke lezana ndawo zidinga izikolo, zidinga ama-clinics, konke lokho ngizakulungisa eKopa lapho engizelwe khona, besiwalka almost 15 kilometers silanda primary school. It's a shame. Indawo okuphuma khona uvice president, indawo yokuqala engikhangela ukuthi abantu bakithi bethole abanawo bami abazukulu bami abantu abami bethole isikolo ku-23 ku-New Kopa 2000. Bantu bakithi ngicela nilingivotele mphakamise ibubi yethu, ngizalo buhle. Ngihamba lomzorewa uGwinyayi upresident, limvotele, iphathe ndala, libonile ibusile kuleli lizwe. Sicela ukuthi lisethembe, siqedelele umsebenzi omuhle esawuqalisayo ngo-1979. Ngiyabonga. Hi, siyabonga. This was the Vice President for the United African National Council, UANC, Chief Bekezela Bhekimpi Nyathi. He was talking about his party, he was talking about what they are promising, and also the fact that he is also a candidate and he will be contesting in Bubi. Aside, that platform where every political party is given a platform to come and talk about. It's not that we talk to him because
because it's him. Lawe nxa ungoweZANU, ungowe-CCC, ungowe-Zoom, ungowe-ZAPU, you're free to approach us, and we will give you the platform, because our idea is to make sure that everyone is given a chance to sell their ideas to the electorate, so that on election day, people are going to choose whoever they feel is going to represent their interests better. That is what democracy is all about. So we encourage people to register to vote. Of course, registration is still going on. It will stop 2 days after the proclamation of the elections. And of course, we encourage people to avoid into the violence, China. But umuntu nxa separliament drive imota yakhe vele abakhumbuli lokuthi kuwatshaya omunye umuntu umtshayela yena. And people should stop abusing utshwala. Thengelwa injengu sohamba usiyatshaya abantu. I think we need to be better than that. So we hope that we will see more of you coming here to represent or to talk about what you're going to do when you get elected, and give us an opportunity to also hear your side of the story. My name is Zenzele Ndebele, and this was the Breakfast Club. Let's meet again for other programs, and I encourage you to follow us on Twitter, on Facebook, and also share our content so that more people can know about these kind of programs. Have a good day.